Ehe, za koa ny afatra tegna lany fanahy za hitanareo io. Kaiky misy olo intelligent boka avaratra agny, misy olo misy jery boka avaratra agny. Za mitandray raha volany laolo ty, karaha za igny mivolagna. Raha tiako volagna jiaby igny, volany laolo ty. Hazalahy, raha lagnino tegna niafatra za hitanareo. Misy olo intelligent manam-pahaizana boka avaratra agny. Tsara reniko raha tsy niany ty. Niany ty za mandromandry eo za mitandray izy mivolagna. Hazalahy, misy jery laolo ty, intelligent laolo ty. Ya, ambesa ampitandrinesako anareo tima ndraiky iromara ndraiky fatifatiny atoko jiaby misy Madagasikara io raha volany. Tandrinesa boka. Fagnavozana. Ny voalohany digofo haiko naka digofo haiko. Ivoany toetraigny. Olo jiaby volaiza mandeha l'église hypocrite rika fa tsy matana raha manjary atao. Volaiza mandeha maskriny nefa agnatin'ny loha ao ratsy fo. Zegny fanavozana. Ny tsika digoto voalohany jery toetsaigny. Surtout izahay magnano politique ty, fomba fagnanaovana izy io. Eto parti politique zegny aminakazy eo, parti politique zegny, parti politique Madagasikara ianareo, manompolo araiky fo président nazy, dada mitsimy. Andro nirina Rajoely tamin'ny Mapara teo. Rajonary Mampana tamin'ny SVM. Miasa ho anazy fo i parti io fa tsy ny Madagasikara ty. Ivoa zegny. Aza magneky anao agnatin'ny parti io ka ndesina andeha atao. Allo milatra, allo milanjagony, fa hevitrinao. Tsy hay aby. Fagnavozana toetsaigny e. Toetsaigny. Ary tokony za zao ka ministre de l'intérieur raha vaky parti politique jiaby. Réviser ty pan objet agnino mbanao ty parti ty agnino ndada fo ndrajonary mampianina fo ny andro nirina fo fa tsisy vahoaka ka anao mamba amin'ny parti ao jefa iry dady iry fo ma karakôry ataontsika reo io tsisy zegny. Zegny le fanavozana raiky voalohany antoko politique mba tokony misy philosophie de parti, misy projet na société. Fa tsy lerina fa avy lany petraky eto igny zay vao andeha moriporiny tsara zegny hoe avy tsy atao aby. Zegny fanavozana voalohany. Zaho amin'izay en tant que za fahavy président ny association na maire eto Madagasikara. Za ty olo avy amin'ny privé zegny gestion tsikato, comptabilité tsikato. Fa i public io nianatra ny tena zegny nampa depuis za maire vao nianatra zay io droit public, io comptabilité publique, io gestion publique. Misy fepetrany io, izy fa volaniko mavesatra loatra. Fa izay ty hitanareo maire-nareo ty mandefo misy 3 fois donc dans l'année Tananarivo ampianarina zahay. Karaha zegny e, misy lalàna farany lany ao 2021-011 la loi pour le développement décentralisation émergente, loi nationale pour la décentralisation émergente. Zahay fo mahay izy maro fotony zay nianatra izy natao anay koa io, natao an'ny collectivité tsy anay fa commune, région, province natao an'io. Atsika zio regniko agny misy parti vaovao ty forno fédéralisme. Lalàna io koa fa fédéralisme agnatiny 2021-011 io. Le maire est le principal acteur économique de sa commune. Le chef de région est le principal acteur économique de sa région. C'est le fédéralisme. Manjaka koa ny anao agnatiny ao.
fa zay hetsy direndreo, zay hetsy ataon'ny fanjakana io fotony, tsy asiandreo fotony. Tanareo zay milatra aloha amitseza io, zay heto ampitanàna agny. Préfet himbaraina amin'ny tanànanay ito. Zay hainy may tanànanay. Ary zay hainy may rangatany amin'izay olo avy eo, président avy eo, zay hay maire mahay zegny. Zay hainy atao agny, ankilaboany. Nefa lalàna mipetraka eo fa maire est le principal acteur dans sa ville. Hein? Amin'izay haja, amin'izay hay considération-nay. Mandroso eto ty Madagasikara ty. Maire 1695 eto. Samy mampandroso commune-nazy. Samy mampandroso région-nazy, chef de région. Fa fédéralisme konjigny. Tsy zay tsika hiady fédéralisme. Oh, ntsika digo eto ambarako. Tsy fitiavana Borzany fo. Borzany! Zay hoe, ino ataonao aminay eto? Anao avy eto? Ha! Tsy ela zay avy anivorany ty voaroty eto. Ya? Anao avy aminay eto? Zegny fédéralisme andeha ataontsika io. Le atsika mba avelo tegna edy. Oh, fanagnana jiaby amitsika amin'ny province ny digo. Hay, olonao firy, voavelogny raha jiaby anagnanao ely. Iala fa misy fédéralisme zegny. Fa tsy ampiarina. Zay. Tsy miatra zegny. Tsy miatra le lalàna, nefa fa fédéralisme izy io. Collectivité émergente io. Fa fédéralisme io. Maire manjaka amin'ny tany eto la zaka ty boka amboariko andrakaka ry za miboaka fa tsy Tananarivo agny eky. Tsy zegny mba raha tadiavina. Jiaby Tananarivo, passeport ny fasa ty. Eto magnamboatra izy fa zay misy aéroport maventy, zay direct ary miboaka. Zay tsy andalo agny eky. Zay avy andafy, zay tsy andeha hipetraka Tananarivo, avy Tananarivo konga l'avion de go hiakatra ty. Raha avion mandalo isaka 2h du matin andeha agny. Izy fa mibedina andrakaka arivo. Fa fédéralisme koa ny lalàna zegny ao. Fa fanjakana fitiavan-tegna ny fanjakana. Alandreo ifahifahana io ka aminay. Izy boka zegny 500 000 euros zay raha. Tsamba bravo monsieur le maire fa anao tsy nila zay, tsy nila nampianay fa vitanao zay raiky. Tsamba bravo. Miagnona ho faty ndraiky. Atao amin'izay, zay fa navoazina ilaina. Meraka ty agnano mbola izy fotony misy lalàna ao magnomba izy magnano. Izy lalàna naboaka teo 2021 01. Izy ataoko. Raha ampianarindreo zay zo nefany, zay ka fa magnano alandreo ndraiky. Izy zegny. Zegny momba an'igny. Ke karakory ke? Asa azon'ireo borzano aby io raha nivolan'la olo teo. Tsy moka volagnan'olo lavara tany fa ireo ampovoan-tany agny tsy de mba efa volagnan'olo côtier. Fa raha volagnan'io, tegna raha misy amin'ireo time, ndraiky iromara, ndraiky tsy haiko fatifatiny antoko politika jiaby regny. Zegny olo misy jery, tegna misy jery. Karaha zafo, mirana zay roe, samy intelligent zay roe.